Svetovno prvenstvo 2018. K1 Šentjerne, što sam se prvi put borio u ringu. Pobjedu protiv Roka Krušića. Trenutno je nemam jer se prvi put takmičim. Najveća pobjeda je to što sam uspio, to jest što uspijevam sagraditi nešto od sebe i vidit ćemo dok će to ići. Moja najveća pobjeda je protiv Ivana Skoka na MRC-u 2 2014. godine. Ja sam teži udar, pa sam se oporavio, vratio sam se. To je možda po meni najveća pobjeda. Ajde, neću reći najveća pobjeda, nego moj najbitniji meč je moje prvo finale u Vinkovcima, bilo je protiv Đanija Barbira, koje sam izgubio. I tu sam shvatio šta treba više da radim, a šta da ne radim. To je bila velika lekcija za mene i posle toga meča sam sve pobjedio. Moja najveća pobjeda je bila pre zadnjih 2 nedelje protiv Mladena Kujundžića. Amaterski turnir u ATT-u. Najbolji meč mi je Pro Depot gdje sam radio na SBC-u i to sam završio tehnički nokaut. Finale Armagedona amaterskog protiv Stefana Marića. Pa da izgradim nešto ovako kao što je ovaj ATT. Pobjediti Armagedon i ići u KSV. Da postanem uspješan MMA borac. Cilj mi je da budem profesionalni MMA borac. Cilj mi je da uspijem i želim sve što dolazi uz to da bude sve top. Ajde, sad sam vas sjeo, može iz početka sad... Ne može. U životu mi je cilj da doguram do što veće scene u MMA-u i sport predstavim na najbolji mogući način kako bi dokazao ljudima da se radi o sportu, a ne o nasilju kao što se priznaju kod nas u Crnu Goru. Pa cilj mi je za početak da dođem na 9-3 u KSV, da budem broj 1. Pa dalje ćemo vidjeti kako nas to posluži. Cilj života, pošto već 23 godine smo podstanari, znači nemamo svoju kuću, cilj mi je da izgradim svojoj porodici kuću i znači to mi je najveći cilj. Posle toga sve što dođe da odložimo. Pa cilj mi je u životu biti sretan. UFC. Cilj mi je biti UFC borac. Saint-Pierre. Habib. Habib. Po meni je Poirier. John Jones. Nate Diaz. Ja, pa možda Crow Cup. Meni je jako omiljen borac. John Jones. John Jones. A iza njega odmah Habib. Go to John Jones. Chandler. Anderson Silva. Definitivno Jones. John Jones normalno. Stipe Miocic. Fedor, naravno. A McGregor, srce kaže McGregor, ali mozak kaže Khabib. Ali Saint-Pierre je prvi, Jones je drugi po meni. Fjodor Emelijenko. McGregor. Po meni je George St. Pierre. Habib. Islam. Makačev. Habib. Holloway. Naravno ja. Također John Jones. Cody Garbrandt. Yoel Romero. Shogun Rua. Marko Bojković. Nice team out. Najdraži Mirko Crow Cup, definitivno. George St. Pierre. John Jones. McGregor i Diaz. Pa Khabib. Darko Stošić. Khabib Nurmagomedov. Bih si žao u Bugarsku i da se pućivam. Pa ne bi menjao grad, živio bi u Beogradu, ostvario biznise i kao on, nešto tako. Potrošio bi na familiju. To je to. Kupio bi vilu u Las Vegasu i ostatak love trošio na noćni život. U Vrbasu bi živio, kupio bi cijel grad. Pa uglavnom živio bi isto gdje i sad, s tim što bi investirao poprilično u sport, u nekretnine, luksuz. Živio bi u Gorskom Kotaru, imao bi ovce i bio bi čoban. Ostao bi u Hrvatskoj uživati. Las Vegas i nemam pojma šta bi s parama radio, ludilo. Las Vegas i otvorio bi neki svoj hotel. Sigurno bi živio i za sad živim. To je Crna Gora, Podgorica, moj dio, moj grad i tamo bi sigurno napravio MMA, veliku scenu. I dalje Dubrava, malo veća kuća. Kupio bi za sve novce, sve bitcoine što mogu kupiti. I dogovorio deal sa Elon Muskom u vezi, ne znam, SpaceX programa. Menjao bi stalno mjesto boravka, putovao bih, uživao bih, gledao bih da obiđem cijel svijet, uživam, radim što mi je u tom trenutku želje, volje i tako. Vodio bi ljudi sa sobom koji su mi mili i to je to. A što bi potrošio normalno? A živio bi dalje gdje živim u Podgorici, to mi je najmiliji grad, ne bi ga mijenjao nikad. Iskreno negdje u nekoj šumi, u nekoj lepoj kući. Živio bi na pustom otoku. Pa živio bi, osigurao bi se, znači ne moram ništa raditi više u životu i živio bi sigurno isto u Zagrebu. Živio bi u principu di sad živim u Osijeku, samo što bi više putovao po svijetu, bio bi puno slobodniji. A ako bi zaradio tolike velike novce, nastao bi pomoći i ljudima u svojoj državi i gradu i šire ako bi bio u mogućnosti. Pa živio bi
U Srbiji, a višeg novca, ne znam šta znam, podelio bi, pomogao bi humanitarnim akcijama. Zagreb, Dubrava. Ništa, živio bi kod svoje kuće gdje živim sad i radio šta radim sad. Nema. Da živim u Americi, a Slobo, a kupovao bi si brodove, helikoptere i uživao bi, putovao bi po svijetu više. Živio bi gdje i sad živim, u svojoj Bosanskoj Posavini, otvorio bi dvoranu, ne bi u mojoj kući više niko ni radio, ni brat, ni niko više, i sve bi financirao i kuću sa bazenom bi sebi napravio i tako uživo, zato što tamo je jeftin život. Sad niti ne mogu zamišljati gdje bi živio kad nemam toliko para, ne znam ni šta bi mogao, ali vjerojatno na nekom najmanje dostupnom mjestu bio bi letio bi svaki dan s avionom, išao bi na trening avionom, doslovno, da imam para ko McGregor, kad već možemo to, onda bi tako. Po Željku bi dao koliko bi pitao, naravno, on je sve što ja znam me on naučio, tako da ja sam što se tiče toga pošten, da treba i pola mu dajem. Pa, verovatno u Novom Sadu kao i do sada, uložio bi dosta u sport i da ovaj sport ide sve više i u svoj klub uložio verovatno najviše. Ovdje. Svaki 2-3 dana pustim onaj Fat Channel, tako odgledam svašta nešto. 2 sata. Ja živim MMA, znači sve. 4-5. Jedno 4-5. Svaki dan dok jedem, dok sam na WC-u, svaki dan, u tome sam 100%. Samo pratim borbe, učim, pratim pa... Sve zavisi, nekad i po 10 sati, nekad 20, nedeljnoj bazi. Ne gledam uopšte. Treniram 3-4 sata dnevno, tako da ne gledam ništa. Samo drillove i to kondicionalno kad treba se spremam, drugo ništa. Jedino John Jones i tako po nekog određenog milog borca, inače ovako ne pratim. Pratio sam dok je bio Mirko Krokapiti, Fedor i Ojali, ovo sad ne. U svako moguće slobodno vrijeme. U 20-ak. Maksimalno do 3. Pa puno, baš puno, ali bolj preučavam nego samo gledam kao fan, ali baš puno. Nemam vremena baš. 12. Pa uho, na primjer, uši i to, standard. Pa, meniskus. Nikad. Neka plastična hirurgija, botoks, usne. Operirao sam nos. Hvala Bogu još nisam za sad. Pred MMA sam operisao prednje ukrštene i meniskus prije 5 godina na lijevo koljeno. Ostalo nisam ništa, to su bile sitne povrede, lomovi, iščašenja, sastavni dio. Pa jesam davno na samom početku, slomio sam ključnu kost, ali brzo se oporavilo, sve je odlično, bolja nego prije. Jesam. Čim sam krenio trenirati pukao mi meniskus i odmah su mi ga izvadili iz koljena, tako da su mi svi rekli nisi ni počeo karijeru, već se ozlijedio. Poslije toga, hvala Bogu, nisam imao samo šivanja i tako, neke površinske rane. Skoro malo me prsla arkada, ali to je površinski bilo, zaraslo je za 5 dana. Ruku sam slomio 2 puta prošle godine, nos 2 puta, rebra, pa takve stvari male, ali nije ništa.